Pada rasa 6 Miriam. Ciri-ciri orang yang positif ada remah bun. Biasa na panas, ringi sak-sak. Beda boleh seelang rasa. Elang rasa ada remah. Ya elang rasa dulu makin ngakana apa boiro tek geresang. Oh. Berarti kok positif. Ya Allah. Remah ya Allah. Ada remah kok positif ya. Mat, Apa tuh? ya ada nari mat. Udah kerepan. Udah kerep. Oh niko, engkau sakit mat. Ada orang nyapot reh. Ya kerokeng sakit nggak boleh kangko kaki. Engkau tadi pas apa mat cuman kaki mat. Jelas kemarin miko antar nak. Ya. Dul. Dul mawi. Dul. Aduh, manjan sakit orang. Apa mat? Iya, Dul. Sakit apa ke Dul? Tahu man kok tak nyaman sekali badan mat. Cek lebay kaki Dul. Benih karo kaki yang sakit mau leke Dul. Parah kapian lah. Engkau bener sakit biasa mat. Engkau akan tanur asirut. Tapi kok mandi salah sapora lagi mat. Cenderung mati dulu Dul. Susah kok mun kaki bah mati Dul. Iya ternyata kok ngerti ke ember. Karo mula karo lari tang bagian. Baik kelas ternyata. Abang kok benih kengin baga kaki Dul. Sika pikiran kok mun kaki mati. Te yang bisa kaling kok bitin tina kaki sila koyon Tuhan malam Dul. Bingko suku ken ember kaki mat. Kaki keng sakit apa ong kuno Dul? Ni jam nyarat. Campur lagi nama tiong ku kaki. Anu mat. Ki puru ku ama sa emme mat. Kapan resai? Tidak resan sekali mina mat. Demam mat jangan macam apa mat. Kaki di positif Dul. Positif apa mat? Positif thinking. Positif thinking apa mat? Positif thinking Dul. Lu neng coba semak kok kini pun ke lebu nah. Cuma semak lo. Halo. Lo, Bun. Dul mawin na sakit sarat. Ya yang kau desa. Dan tiang. Cok, mak semak lo. Nunggu ke lebu nah kan lo. Boleh boy orang kepak ngedit. Tina Dul. Banyak tikir ke pangeran atau selawat. Lupakan apa yang kita lalui bersama dan kaki Bun. Iya. Saya kayak apa dulu mau ini man? Tahu bun tak nyaman boten bun. Jadi kok saporan na bun tak andi salah bun. Aba kelu dulu. Kakira sapora kasalah saya dimma. Iya tak andi salah ru bun. Iya beni takok dulmun kaki ben mat tinggal ria king lakar la salah malon. Ketinjang kok la cerah. Nyapora kaki ben mat tinggal ria la cerah kok. Kaki tak kromo na sapora asih mas malam masih ngak jadi ya. Ya tele kayak masake deki kapan mare sapora pah pinar. Enggak Bun Dul mawi lah karena sakit ongku setia Bun. Sakit apa dul? Sak bun, panas kapi boten bun. Bun boleh gelap kok masa ame bun. Tak kira sekali bun. Positif mun deh mat. Iya Bun. Ya Allah nih sergaki dul. Aji kemarin sekecil aki karisi mati aji mah. Ajian kita nih salah kan. Iya bun kok saporan na bun ya. Iya dul, mun saya kangkok lah nyapora dul kakek dul. Tapi kakek iya pada memang pikir natangale. Saya beri budi jeria. Bila jadi kakek pikir apa sancaan engkok deki.
Sepora aki kareng orang bun. Iya, daki kareng orang mun lah kakek mare bendem lah pedebing kok oleh sepora akin nah. Siapa kapi kepikir ke lubi kakek je pa banyak nyokon ke pangeran, pa banyak maca istighfar. Latihan nang dulu ya kok ki ngapur nareng orang. Tak neng panggil akhir ya, Mat. Iya, Bun. Halo iya bun. Pron, ngibelabun ben katel. Aku be apa bun? Kiba kontul mawe. Pola dul mawi mati bun. Abe cek sak kasa orang mak letak tak kerjet. Ibun ya bun. Setia remor leke sepakat untuk tidak mengabarkan berita COVID male orang tak panik. Ya lamun deh bun kok kintar ke budin bun. Iya tuli kecenge. Iya bun. Kakek, kau banyak diker dul. Diker. Allah. Boleh sekalian lagi. Allah. Abe cek pah erede iya, pah cobain main. Nanat. Kakek mari lo tade dul. Aduh lah payah kakek. Din. Kaki Fron. Lo kodung tidungan melolo ha. Mayu, bi kale bun ero ni labun ban katel ro. Saboy apa? Ero sambil kondul mawi. Dul mawi mati. Seringnya, yang tak orang tak kercut. Ari ya. Mayu. Oi my friend. Belum Fron kata ki cecep. Boleh. Allah. Cek lalo malolo astagfirullah boleh nyuun sapura ke pangeran tangale. Astaghfirullahaladzim. Terus. Astaghfirullahaladzim. Terus. Astaghfirullahaladzim. Dia kak dilalagatan. Terus dul nyebut dul. Petoron Mbak Dina. Astaghfirullah. Tojo dicatat tapi dulu tak. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, tangale. Astaghfirullahaladzim. 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 Lura. Mek kada keng cik abit tu kak kese tadi tu cik orang pergi gelak mare dukur ya tele para asar. Lura kak kere aslina de remah keresan apa tenarua. Imun sete nyaman, Bun. Tak keres. Tak agresif sekali. Jangan gelak kakeknya kan mela tak keres. Sakam memena. Dua aja. Kalak matu lima men. Ya Bun, mina Bun. Rasanya ya? Iya rasa mat keluar. Kok ranking ciyang ku Bun tak keres Bun. Mak bisa dia. Tahu Bun. Ya mak keres aja reng pala panaria mat. Sebelum tungai ngong Korea. Mulai burung harus sebut tah di laundry. Demah, Bun. Tahu. Bun, kate leda ada Maria. Lah untuk dul mau jadi kakek. Lah bun.